Yes, kanizere ko mumeze neza cyane bakunzi ba Kivu Iwacu Info, bakunzi ba Mwanandaki ndetse n'abakunzi b'Intare Official. Muraramutswa na Mwanandaki ndetse na Clever Bemba. Hangaha rwose turi twicaye twarambije ariko tugamije kubazanira amakuru atariho ivumbi. Clever Bemba nta mwanya wo guta. Yego kandi ndakwishimiye kandi nishimiye indamutso yawe, nanishimira no kuramutsa abakunzi bacu ku Ntare Official, kuri Mwanandaki ndetse no kuri Kivu Iwacu Info. Ndababwiye ngo Imana ibahe umugisha, mugire impagarike n'ubugingo kandi amahoro bagira Imana n'amafaranga. Imana n'amafaranga. Niyo siroga kabisa. Niyo siroga yawe. Uyu munsi ni tariki 7. Tariki 7 kwa gatanu. Yego, ni kwa gatanu. Ariko umuntu ashobora no kuduha weekend. Ashobora no kuturemera weekend. Sibyo? Nta kintu bitwaye kabisa. Tuje abantu iyo dukoranye korabo barayikunda, niyo mpamvu n'ubundi dufatanya kugira ngo tugezeho abantu amakuru ahari ndetse n'amakuru ari kuvugwa. Yego. Nta mwanya wo gutinda, nta mwanya wo guca ku ruhande, bila kupepeza muda, bila kupoteza muda, bila kupepeza macho, bipande bishuke. Amakuru tugiye kuyababwira bakunzi bacu. Uyu munsi ntabwo bisanzwe. Sidi Kivu Bemba, ibintu byabaye ishambariye. Ibintu birakaze. Nibwo mbonye nonaho Umurunda kubitwa agakuramo inkweto, ariko nge narabivugaga akayabangira inga. Abantu bakagira ngo nayanjye. Hari n'abantu bigeze kumbwira, barambwira ati ngo Bemba ngo manza uri umufana. Ibi byananshimishije. Ibi uko Abarundi bakubiswe byanshimishije, yewe n'ituro ry'ishimwe ndajya kuritanga, kubera ko aba Barundi bahawe icyo bita warning. Fred Kaniki yarababwiye, arababurira. Urumva? Bertrand Bisimwa arababurira. Uyu Afande Gakufe arababwira ngo mwibuke ko mu Minembwe atari ingozi. Arababurira. Aba Barundi babashinga umuzi. Aba Barundi baje kuvumwa n'abakecuru n'abasaza bo mu Minembwe bakubita agatoki ku kandi, barababwira ati simutubujije kugera ku isoko, simutubujije umunyu, nimutubujije amavuta. Ati puu ndamavuga. Ariko reka nkubwize, Intare za Sarambwe n'amadubu zabasanze mu myobo ahantu bita Rwicankuku. My friend, ni ukuvuga ngo siyawayi kubiona. Yewe reka nkubwize ukuri, burya igihe cyose uzajya kwica abantu b'inzirakarengane ntabwo uzagira amahoro. Reka maze nakwereka, reka nkwereze ingero. Badubwira iyi ntambara, ni ukuvuga ngo iyi operation yakorewe Abarundi iragushimishije ntabwo igushimishije. Ino operation rero ngewe ndumva, ariko hagize umuntu utubwira ati Bemba na Mwanandake mwarebye ahantu mujya munangije kino kiganiro mukareba ikintu cyo mwakora tukajya kwishima. Iyo operation nge iranshimishije. Ngewe nanjye iranshimishije, ariko noneho ariko iranshimishije. Reka mubwize abandi icyo nashatse kugira ngo mvuge. Abantu bose bagiriye nabi ubwoko bw'Imana, ubwoko butavumika, bose bahura n'ibibazo. Ndakubwiza ukuri, reba Masunzu arihe, yicaye Ndoro. Masunzu ihe ubu ari ni ukuvuga ngo yatetsetse, turamugaruka n'umwanya we wamaze kujyamo bita Ruboya, niwe wahaye kuyobora izi. Ni ukuvuga ngo umuntu wese, Masunzu sisha afande Rukunda Mike makanika ya. Ariko noneho ujye ureba ibintu byagiye bibabaho, ibyo byose bagiye bakora, uko byagiye bibagiraho ingaruka n'ubundi navuga zidasanzwe. Ibyo byagiye bibagiraho ingaruka zidasanzwe. Ibyo ngibyo rwose ubona ko uzi ko wese yakoze. Abantu bamumagara kuri telefone nabo rwose reba kuno ushyiramo aho ngaho urabakoze. Witabira ku ndirimbo nziza Rio de Sarambwe.
burya ukorasha uri intare sha. Niyo ndirimbo nitabiraho ariko byasabwa kugira ngo hari abantu bamanze bavamo bareba aho bari. Bemba utaragira icyo uvuga, abantu tugiye kubakorera operasiyo idizayini. No operasiyo reka tugiye, ni ukuvuga ngo tugiye kuzana, ni ukuvuga ngo iyi operasiyo yansabye kwinjira muri communication, ni operasiyo yansabye kwinjira neza muri tranche, yansabye kwinjira mu ndake, ndangize nzamura icyo bita signora, njya hirengeye ndeba ibitugu by'abarundi, uburyo inkoni z'abapfapfa zikwiye guhatwa inkoni. Ibitugu by'abapfapfa bigomba guhatwa imihini, ibibando. Ni ukuvuga ngo nyuma yuko, ni ukuvuga ngo ni ibitero bimaze, ni operasiyo imaze iminsi 3, ariko yejo yari amagasa, yari intare, ba koroneri, ba generale bamaze gusoma kwitaka, intare za Sarambwe, amadubu, bari kuvuga ati aba bantu mu barundanye, nimumara kubarundanya tubatege hambushi tuhatsinda abandi. Icyo bita amura, ububiko bw'intwaro bwamaze gucakirwa. Ubu tuvugana rero aba bantu ntibumva, ubu tuvugana Rugezi harimo icyo bita drone iri gukora icyo bita sharing muri iriya bombardement aveugle. Ni ukuvuga ngo irimo irarasa buhumyi, bombardement aveugle nk'uko Bemba bivuze hariya muri axe ya Rugezi. Ayose ni amakuru tubazaniye, tugiye kubazanira amakuru ya hariya za Muramba muri axe ya Warungu. Byagenze gute kugira ngo Rahiya Mutomboki ize kuraswa na 23 ndetse n'amadubu bambaye civil? Ibyo byose tugiye kubigarukaho, tuze tukubwira amakuru atari ivumbi, tukwereke. Utavuze point zero no hari icyicaro gikomeye Major General y'Abarundi. Hanagura kutavuze gipupu hanagura fagia wako nafanya mambo mazuri, ariko hari n'umujenerali yahaguye ndetse na twice we bitibyo bya kapiteni. Arimo generali Gakobanya babanaga na Jimmy. Hari abakapiteni bageze muri 6 bahaguye, ariko tunibuke ko Wazalendo ubu ngubu igade basigaye kujya bitwa ba marishari, kubera ko amagrade yose bamaze kuyambara. Escort wa generali wa general major abari general de brigade, uteka abari colonel furu. Uri kumva ko biriya nibyo nakunze kujya mvuga ati arabambwiye ngo ntabwo bibaho, nkabyita ngo ni ubushyo bw'imbwa. Umunyika arabambwiye ngo niba ari igobe, sinzi ukuntu bagiye babinjira abantu bazi Ikinyarwanda. Reka twigira muri no operation Bwana Ndaki. Bwana Ndaki ni operation rwose ndavuga ngo Bwana Mwana Ndaki. Bwana Mwana Ndaki. Ariko indake wazibonye, ni ukuvuga ngo aba bakaritasi, aba barundi baravuze ati n'ubundi ahantu tuje uko byagenda kose tugomba gukubitirwayo. Urumva ikintu bari babizi, baricukurira rega. Urumva ikintu baricukuriye, bacukuye indake zimeze nk'iz'abasirikare muri SAMIDRC b'abamarawite, bari baracukuye ari abo bambiro. Nge na retired kedi twazigezemo tuzita ko ari indake z'ubwoba, kuko indake ko nibikoze aba ari indake ariko ifite naga etranche communication. Ntabwo abonye za ndake nari ndimo hariya za ntuza za Ruhunga, za zindi z'Abarundi se mu rutoki nabonye ko zimeze nka ziriya zo baguyemo, baragenda bagacukura ndake, kuko indake ubundi abari indake y'urapfukama, urareba urapfukama, wamara gupfukama ugafata ese mu gihe yawe neza ugashyiramo upfukamye, washaka guhaguruka ugahaguruka neza ukarenga ndake. Ariko bo no kugira ngo uzarase umanza wakwisimbukuruza cyangwa ugatereka umufuka. Uko bako zira ni indake z'ubwoba, ni indake z'ububwa, ntabwo ari indake za gisirikare. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyabayeho iyo operation baje imanuke, ariko Bwana Clever Bemba cyangwa iyi operation nge windekere, kubera ko intare za Sarambwe nyuma yuko habaye imyigaragambyo muri iriya misozi miremire ya za Minembwe hariya neza muri centre, habaye imyigaragambyo, abakecuru abasaza bafite amapankarite bamagana igisirikare cy'u Burundi FDNB cyabafungiye isoko, aho bakuraga umunyu, aho bakuraga amavuta. Ibyo bintu bikimara kuba,
abasirikare b'abarundi bamenye ko ari ku myigaragambyo mu Minembwe, nabo bategura operation yo kuza kurasa abantu bari mu myigaragambyo. Bageze imbere basanga amadubu ndetse n'intare za Sarambwe baryamiye icyo. Reka nkubwire rero ukuntu uko byagenze ndo gakeya. Wenda hari notion mfiteho hariya kuko nge hari umone yimaze kuvugana nawe ambwira ukuntu uko byagenze. Iyo myigaragambyo ijya gutegurwa, intare za Sarambwe n'amadubu baragiye baravuga ati bano baturage bacu b'abasivile nibakora imyigaragambyo adafite protection, muzi ukuntu abarundi baje gukora genocide kandi bari kumwe na FDR zo kwa Hamada, barabica babagirire nabi. General Hamada. Ikintu cy'intare za Sarambwe n'amadubu bakoze, baragiye bapanga operation zo gutega. None muri izo operation bamaze gupanga zo gutega, urabizi ko byabera hano muri centre ya Minembwe, ariko ari za .0 no mu bindi bice za Gipupu hose nabita kwa Murima hari hasa naho harimo ziriya za Wazalendo na FDD na Maimai aribo uriya bagakobanya bagiye bagwamo muri ibyo bice. Noneho baravuga bati kubona abaturage batwegereye bakaba bakoze imyigaragambyo, reka tugende duhoshe iriya myigaragambyo tubashyiramo isasu. Noneho handi bagomba kumamikira bari kuza muri difidoke guhungabanya umutekano w'abaturage, amadubu n'intare za Sarambwe batega waya imigozi. Ni ukuvuga ngo uretse kuvuga ngo ibyo by'imigozi, ni ukuvuga ngo hari ikintu bita umukenyi ndetse n'ishyamba, ibiti bigufi. Nta nubwo babategeye mu mikenyi, nta nubwo babategeye mu mashyamba, ahubwo intare za Sarambwe zo zaramanje ziraza zirabatega. None zimaze kubatega ubundi babashyiramo utuntu twitwa bagondi, ni ari bagondi hene barazaga rugondi hene umutego umwe wabye, ku buryo wajyaga kubona ukabona umurundi aranaganye, ukabona umusarenda aranaganye. Noneho kugira ngo umukuru yagombaga kurasa wa mugozi kugira ngo agwe. Noneho abari batangiye kurasa, abaturage bakomeza myigaragambyo barwana no kugira ngo bategure abandi bari bamaze gutegwa. Intare za Sarambwe n'amadubu babinjiramo amasasu. Donc nuko ngo babategeye ahantu hageze muri 7 bari baje kwica abaturage ba Minembwe, ubundi babavisha imyundo. Babategeye mu birometero 20 na centre ya Minembwe. Hari nabo bategeye munsi y'ibirometero 20 kuko burya ibirometero 20 nabyo ni byinshi. Wenda reka mbwire nk'abantu kuva mu Nganzo ugera Imuheto harimo ibirometero 20. Mu Nganzo genda vuga iwacu Masisi. Mu Nganzo urahazi ahantu nabonye muri kunywa amata na ba guverineri hariya mu bikubi byari bya Madame. Uhavuye kugira ngo ugire Muheto harimo ibirometero 20. Oya ni biki? Oya ni 20. Uko uramanuka ukagera epfo za Nyamitabo, kuva Nyamitabo ubundi ujya Muheto ni ibirometero 8. Oya birarenga. Ako se ni waca birarenga. Reka ngiye guhereza uko byitwaye. Kuva Imuheto, kuva Nyamitabo muri centre kwa Rugaye ugera ahantu bita Gahira harimo ibirometero 32. Kuva Imuheto ugera Nyamitabo ni ibirometero 8. Kuva Imuheto uwacu umuhanda hariya za Mihango ukazamuka umuhanda wose kugera mu Nganzo za Miyanja. Oya imyanja niyo hasi kuri. Ukoresha ibirometero 12 kugira ngo ugere mu Nganzo, hariya mu Nganzo kwa ba Madame. Nuko ngo rero hari naho bari babategeye mu birometero biri munsi ya 15, ubundi bo baraza burya ibirometero 20 aregana byinshi kuko aba ari urugendo rw'amasaha. Kuko kuva nk'inyakariba cyangwa kuva Nyamitabo ugera za Gahira harimo amasaha 4 kandi ari ibirometero binga 32. Nuko ibirometero 5 6 n'isaha. Kuko kuva Imuheto ibirometero 8, ariko se kuva Imuheto ko abana biga Imuheto biga Nyamitabo bavuye Imuheto bagenda n'amaguru we. Nanjye ubwanjye narahize yitahiraga Imuheto imyiga Nyakariba abiga Kanyatsi. Nuko ngo rero barabateze, bamaze kubatega barabashwitagura barabashwiragiza barabarasa ku buryo baje gutakaza equilibre. Ariko iyo operation noneho burya umuntu wamaze kumushegesha ukaba wamukozemo hari icyo wamukoreye, ubundi kongera kumusubira biroroha kuko abafite ubwoba anarwana gusubizaho casualty anarisika kuba yatakaje ibikoresho.
batakaje ibikoresho, icyo ni icyambere. Abarundi batakaza abantu icyo bita effective. baza gutakaza abofisiye bari muri komandema. Ni ukuvuga ngo uru rugamba rwa Puezero, iyi defense, ni ukuvuga ngo Puezero iyo yarindirindiho n'ahangaha n'uwo bita Baratuza, afande Baratuza nawe yageraga ahangaha bita Puezero na Prime Niyongabo. Ahangaha hari, ni ukuvuga ngo niyo yari iyo bita commanding center y'Abarundi. Ni ukuvuga ngo aba Barundi n'ahangaha bari barafungiye ibirindiro bavuga ko ari aha bazajya baturuka baza kumara Abanyamulenge. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo iyi Puezero ishoboke ndetse na Rwicankuku ivemo, ni ukuvuga ngo Amadubu yarabanje ajya muri Siginora hejuru, azamura drone, abanza kureba aho communication zabo ziri. Ni ukuvuga ngo communication zabo ziri, Amadubu n'intare za Sarambwe babanje kwikiza umuntu wagombaga kubabwira ngo withdraw. Nta hantu bari gukorera withdraw kuko ibice byose bamaze kubizingiye. Na message buriya mu gisirikare communication nicyo kintu cya mbere. Twakoze ibi ngibi ariko yaje angana gutya tubigenze gutya, babuze umuntu baha amakuru, intare za Sarambwe zibinjirana mu ndake zirabarimanyima, iteri y'ibikoresho irarunze my friend. Reka nkubwire ino operation ngiye kuyihuza nayo. Ino operation kugira ngo intare za Sarambwe zinjire mu ndake zice, ariko ziko hapfe Abarundi bagera muri 70. Abo Barundi 70 n'Abarundi basanzwe muri tranche de communication mu ndake, muri communication. Ino operation tena yigeze intare za Sarambwe zavuye batesheje ubugari. Abantu turaza kubibereka, ni ukuvuga ngo abari mu groupe intare za Sarambwe koko iyo mureka bakabanza bakarya ubugari bwari buri mu basi, ubusafuriya bwabuze. Ino operation yongeye kubera ahantu bita za Gatwiguru. Ariko Gatwiguru yarabereye, ariko ari operation yabereye hano za Rumangabo. Intare za Sarambwe zikira no mu birunga zitari zafata na za Cengerero, ariko zarageze Kiwanja, zitari zagera Kiwanja, zitari zafata na Rucuru, zitari zafata na hariya kwa Demerode, ahandi hari aho hari ikiraki cy'amazi yakura electric bamwita Matebe. Zaje zikora operation imwe. Ndibuka ko n'umukamandazi wapfuye ukomoka iwacu za Kibarizo, wari uri muri FARDC wo kwayo bangira sorry kwa Banganyigabo, kwa mu masere, ariko bakomoka kuwitwa Banganyigabo. Ukumva intare za Sarambwe zaraje zinjira muri communication, zitangurira n'iriya sibyo. None wagiraga ngo uraje umukatanyama, icyo gihe n'abanyatura bari baje gutabara bose, noneho bakorerwa ikintu bita kuraswa. Ndabyibuka twagiye tubona amafoto y'uburyo barashwe, harasiwe aba FARDC n'Abarundi bari bahari, ariko cyagiye igihe cya yase bari bagiye bohereza Abarundi bamwe bakaza muri yase, abandi bakaza gufasha FARDC, naho Abarundi barongera barahatikirira. Iyo operation ndacyayibuka, ntabwo nayibagirwa, kuko hapfiriyemo umuntu wo muri Katanyama ukomoka ari za Kibarizo. Yari muri Katanyama. Ndibuka ko icyo gihe Nigoma nagiye no kumishinguraho, icyo gihe nari ndigoma, kuko naragendaga nkagera za Kiwanja nkazunguruka ngaruka ngera Igoma. Yari hafi ya katedrale, niho hariwe ino katedrale nshya. Urukumva ko iyo operation ino zakoze intare za Sarambwe n'Amadubu egari iri operation bakoze ari za Rumangabo mbere hejuru mu misozi, ntabwo binjiye muri centre ya Rumangabo. Urikumva ko aba bajama n'ubundi ko izi operation rwose ari operation bateguye, bayitegurana uburyo bw'ubuhanga. Hari n'umuvandi waje kumbwira ngo mbese ngo bari abaturage bahariya muri za Minembwe ngo ntabwo ari intare za Sarambwe n'Amadubu babwiye ngo nibakore greve kugira ngo babone. Afasha bro, abaturage barakubwira ngo nubwo FARDC yadukoreye ibi ngibi byose mubona, ntabwo yigeze twicisha inzara. Burya aba FARDC twibuke ko ari abakongomani. Ntabwo bigeze bagira igitekerezo cyo kubabuza umunyu, ntabwo bigeze bagira igitekerezo cyo kubabuza amavuta. Atariko mwebwe Abarundi ibyo mukoze mutabiripa, ngo n'umwuzukuru mutabiripa azishyura, mutabiripa. Ibi rero ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe zabapushije bashiduka bageze muri teritwari ya Mwenga,
aho muri teritwari ya Mwenga aho bahungiye batangira gukora icyo bita sharing. Ubu drone irimo irabombarida ahantu bita Rugezi mu gice gicuyemo n'abaturage, ariko amadubu ndetse n'intare za Sarambwe bakubwira ko ngo abasirikare bari kurwana bari mu 23 bajyare. Urabizi ko Gakuve bamukuyeyo, ni ukuvuga ngo bajyanye abasore bake bato beza, abasore bananutse badasubusa nani ayo wangu dawusirinde abaye Ekotango niyo yibere Ekotango. Ni ukuvuga ngo n'uzajya wumva dukoze ikiganiro tukakubwira ngo hari uwo bita Ekotango, tukakubwira ngo noneho ndi nyuma ya Ekotango hari uwo bita Taigawani ku bugufi bw'afande. Tunakusalimia afande na papa. Ni ukuvuga ngo niba bakubwira ngo ni operasiyo irimo bita Ekotango, ni operasiyo irimo bita Kiropapa, ni operasiyo irimo Taigawani. Niyo waba uri Baratuza, niyo waba uri Prime Niyongabo, niyo waba uri Neva ngo yagiye kubwira ngo Samia Suluhu ngo sasa Samia utupatie wajeshi wakwiye bastabiliza hapo, naona bananza tupuse. Abasirikare ba Tanzania bagiye kuza gufasha Burundi muri iriya axe, muri iriya mirwano. Ino ntambara rero ariko uziko abatanzania banago abari bubuze kubyinjiramo mu buryo bweruye, ariko watapigwe baraza ari infiltré kunguru, lazima kungura pigwe. Nao si ni makunguru watapigwa, lazima kungura pigwe watapata cha mutemakuru. Yego, ubwo ni ukuvuga ngo Rugezi drone irimo irarasa. Ubu tuvugana, ubu dukora iki kiganiro, dukoze iki kiganiro drone irimo irarasa Rugezi. Dukoze iki kiganiro ahantu bita Muramba, tubwiriye inkuru ya axe ya Muramba. Donc yarari muri localité mu Rubimbe Rahia Mutomboki. Abana bamayimayi bakera baza Masisi, baza Bufomando de. Urabizi uburyo umoja wetiba Rahia Mutomboki yagize uruhari mu gutahura FDLR, kuko barayitombokeye bayiruka FDLR irashwiragira iva za Kibuwa na za Mitimingi. Rahia Mutomboki ni biki bibayeho muri iyo axe ya Warungu. Donc ukuntu uko byitwaye ni hariya muri localité Rubimbe, ni muri groupement Muramba, ni hafi ya Nzibira, ni muri territoire ya Walungu. Ni muri sheferi ya Ngweshi. Ni muri sheferi ya Ngweshi. Hakaza muri buriya buce harimo Kabandamangabo bayita Rubandamangabo, ariko ni Kibandamangabo, ni Kibandamangabo na za Rubimbe. Nuko ngo Rahia Mutomboki nizo ubu zisa naho zamaze kongera kwihuza na FDLR. Burya zaje guzwanya na FDLR barongera barahura, nkuko bari abo kwa MDCR Novi nabo bari barashwanye na FDLR, ko buno bakaba barongeye kwihuza kubera ryahuriro n'ubundi bahuriye hamwe byo muri Wazalendo byo gufatanya kugira ngo barwanye mama 23. Nibo n'ubundi baje kugira ngo batake intare za Sarambwe, ariko intare za Sarambwe zari zamaze kujya mu mambiskade. Nuko ngo iyo mumaze kugoroba abasirikare b'intare za Sarambwe bashobora kuba bari ahantu wenda ngigo murababona kuko bari kugenda mu mamodoka abapemu iki cyangwa ukabona kuko wenda no bari gusirikira iminani police militaire PM ukababona, ariko hariho ntabwo ubabona, aho ujya kumva bari guturitsa ibintu, bari kurasa kuri za Wazalendo, bari kurasa kuri abo baje kwataka. Hariya rero ni igice muri localité ya Rubimbe cyaberemo imirwano itoroshye, ndetse haza gupfiramo n'abakamandazi benshi bo muri za Wazalendo, bari abo muri Rahia Mutomboki. Hari uwundi mutwe nawe kuko hariya wenda dufate muri Sud Kivu yonyine hafite abagenerali 57. Sud Kivu yonyine donc baba Wazalendo autoproclame, hatarimo aba FDLR, hatarimo abarundi, hatarimo na FARDC, na abagenerali 57. Ubu ngubu nibigutangaje, nge nawe tugiye tukajyana SMG ebyiri, twamara kugeza SMG ebyiri dufite n'icyombo cya Motorora, tukajyana n'akantu ka Jimere, ubundi twetanu katareba niyo kaba karapfuye, tukambara n'ibipisto ku matako byapfuye n'ibikorodirete, tukihambira tukadufunga za bayoneti ahangaha, ubundi noneho tukagenda twita tuba abagenerali. Naho rero hari abagenerali utugenerali, ariko se abavura mwe tukaba ugusebya abagenerali tubavuga ngo iki? Tubavuga ngo iki? Ingirwa abagenerali, hari ingirwa abagenerali, ubivuze neza. Ingirwa abagenerali n'ubundi zarashwe ku
buryo nawe hariya muri Rubimbe hari umuturage wambwiraga ngo abarenga 23 bahaguye ariko harimo babandi bita ngo naba ofisi. Hari agakecuru nabonaga kakari kurira ngo mtoto wangu na wewe unaenda ngo nilikwambia kama abakiye aende azazukana na mama. Uko nasema mtoto wako naenda. Basi mtoto wangu na wewe unaenda. Tunakuruhusu wende. Nukuvuga ngo ikintu kigaragara ariko nanabivuzeho bwana Ndaki. Naravuze ni inzogera y'intambara yamaze kuvuga, isasu rigiye guturika, ikitwa imirwano kigiye kuba mu kitege. Ndababwira ati mucunge. Uvira, Baraka, Fizi, Maniema iringirwa, Shabuna yamaze kwingirwa, Kamituga iringirwa. Kamituga yarinjiwe. Inyengero za Kamituga. Hombo ubwo nukuvuga ngo ni axe, nukuvuga ngo ni axe ya za Mubugu. Mubugu Kigoma, Ramba, Kigoma, Mubugu, ukamanuka Kigali, Burambika, Jessica Hombo. Yego, ariko uziko hari n'amazina yo kugere zagiye zita hariya. Uko arangazasanga yitwa za Sami City niye kugere yahise. Anitwa ku Itabi. Bura nano za Karenga naho bita za Tonane n'amazina yo kugere yagiye yita n'amazina yagiye. Tonane habaga umuriro FDR yakubita umuriro cyane rwose. Noneho ikintu wenda cyo nshatse kugira ngo ngarukeho nuko ngo zino operation inzogera yamaze kuvuzwa, ifirimbi yavugijwe, nuko ngo Wazalendo, FRDC, FDLR bageze muri bya bihe bibi Paulo yavuze. Pinga Rubero wabonye ko n'ubundi bari gufunga n'abofisiye bo muri FRDC cyane. Butembo nayo mu minsi mike iraba yamaze kubatonde. Iyo uvuze Butembo ngero Kasindi kongeraho na Rubero Centre. Kasinde ukurikiranye ukareba muri kira gito cya hariya uciye muri Obordi Lake Edouard, ubona ko intare za Salamu rwaya za Bicumbi hari uburyo harimo inzira zikasemo ku buryo Kasindi bazajya gushiduka bakazashiduka, intare za Salamu zazire hejuru za Kipese zamaze kumanuka ziri hasi za Kasindi. Ibyo ngibyo byo hariya nukuvuga ngo intare za Salamu gisa naho buriya buce bwose zibufite mu maboko. Uko ibintu bimeze, ariko General Masunzu ariwe tugiye no kujyaho tugahita tumufungiraho igitabo cya hano muri Sud Kivu, nyuma yuko afatiwe Kisangani bakamusanga na telefone 2, barangiza ati unakavuga ngo afite telefone 3, iya gatatu bakayisanga kuri chargeri, bagasanga avugana na General Sultani Makenga, bagasanga Masunzu avugana na Kabila Joseph, bagasanga Masunzu avugana na Moise Nyarugabo, bagasanga message zose. Masunzu yamaze gukubitwa icyo bita karaka. Masunzu yamaze gutanga, nukuvuga ngo Masunzu yafunzwe, amaze gufungwa Masunzu aranasimbuza, yamaze no gusimbuza rwose. Abantu batwihanganira imvura iri kugwa ariko ikiganiro turagikora. Masunzu yamaze gusimbuzwa, ariko njye nakundaga kubivugaho. Nanabwira abantu ati ngo muri politike nta mwanzi wite kubaho. Nuko ngo bari uko byagombaga kugenda kose, yagombaga no kuvugana nabo kuko ni bene wabo cyane. N'ubu nabiriya Gisegeti se urebye wasanga adafite nimero za Corneille Nangaa, arazifite rero. Wasanga adafite nimero za Bakanyuka, iza Kabila se arazifite. Yari bigutangaje rwose, biriya ni bya politike. Ari indirimbo nakundaga kumva ngo ni bya politike mama. Niyo muhanzi mushiki wanjye bita Joseph Kisimira. N'umunyanga. Ariko iyo ugiye kureba usanga ko biriya byose ari bya politike cyane. Ni bya politike. Masunzu rero yamaze gusimbuzwa, abantu babimenye. Masunzu muri 3e zone de défense yamaze tayari, uwo bita General Luboya. Ariko General Luboya uriya Luboya yari guverineri. Wabona baraza kumusimbuza ku guverineri bwo muri Etat de siège, yari guverineri wa Ituri. Etat de piage. Etat de siège ni Etat de piage. Muri Etat de piage ukumva ko Luboya baramusimbuza, ariko uriya Luboya yari umukozi wa Masunzu cyane, kubera ko Masunzu yari afite amaprofesa arindwi.
yayobora troisième zone de défense mu gihe rugwewe nka guverineri yari afite intara imwe ya Ituri ariko Mazungu yari afite Nord Kivu, Sud Kivu, za Howere, za Bawere, za Chopo, Totowere, Howere, Bawere, Ituri, Maniema nayo yariye kereka Tanganyika n'itariye. Tanganyika bayigendera muri za Katanga. Nukuvuga ngo rero ikintu kigaragara nuko Masunzu atateze kuzongera kugaruka buretse kuzamumanika. Kandi numvise ko banabivuga ati Masunzu nta kintu kimukwiye uretse kwandezo. Bagahita bagira shu. Ariko ngo aba twirwaneho yahaye abasirikare amagrade watwibutsa makanika ipeti rya generale makanika bamuhaye ipeti ri batanze ko bahereye kuba majoro hari ababonye ababaye ba majoro manza ari 60 n'umwe ababaye ba lieutenant colonel 20 n'umwe 63 no babaye aba majoro 21 babaye aba lieutenant colonel 9 babaye aba colonel fu 9 n'aba general bazamutse nuwango batanze muri officier supérieur nabo aba general hoya n'aba officier subalterne hoya kuko ubundi mu gisirikare abaho inzego hari abita sous-officier n'ubwera kurajida kumanuka kugeza kuri ba staff sergeant abona aba sous-officier n'ubwera kuri lieutenant capitaine abona officier subalterne wava kuri capitaine ukazamuka kuri kujya kuri officier supérieur ni majoro lieutenant colonel na colonel fu nuko ngo batanze amagrade kugarukira aho ngaho abavuye ku bukapiteni bakaba ba majoro abavuye ku majoro bakaba aba lieutenant colonel abavuye ku lieutenant colonel bakaba ba colonel nabavuye kuri colonel ngo ajye kuba general nuko ngo muri twirwanaho general n'umwe ni general Sematama noneho muri general nawe manza kiri general de brigade ava kuri general de brigade ukaba general major ukaba lieutenant general ukava kuri lieutenant general uba general fu nukuvuga ngo uba wambaye igihanga inyenyeri y'urutuku uburi bande rouge ubundi niko babyita iwacu muri Kongo ni bande rouge ufite inyenyeri mo uri general de brigade ariyo Sematama afite general major inyenyeri ebyiri lieutenant general 3 general fu inyenyeri enye ziri mu rukara naho bari rero mu mutuku bari ababonye amagrade tuyende mu magrade ya Kongo ni ya magrade y'ibihanga by'intare yubatswe mu ibara ry'umuhondo nuwo igihanga kimwe 2 3 abo no babashije kubona amagrade ariko rugomba ko ni benshi abofisier supérieur ni benshi promotion ari n'abadindiye hejuru n'ibiki ariko ikigaragara nuko aba majoro 63 aba colonel lieutenant colonel 21 babaye bangaye ni benshi bagera ku ijana na reka mwere 63 63 plus 21 ikaribaye combien plus 9 bano ni 30 ubwo ni 90 na batatu nuko rero aba officier 93 muri twirwanaho uno rugamba bararusoza sune turabona icyo bita Uvira tombe amakuru se twatwasoreza tunifuriza abakunzi bacu n'ubundi gukomeza kudukurikirana kuko turaza tubabwira n'andi ma operation n'ubundi yo muri Masisi uburyo ari gukorwa kuko operation ntabwo ziri hamwe operation ziri ahantu henshi cyane reka tubashimire mwese mwakoze subscribe kuri Kivu Iwacu Info ndetse no kuri Mwana Ndaki subscribe kuri Intare Official logo rwose irimo igihanga kuri channel bya mugenzi wanjye Crepa Bemba mujyeho kugira ngo ibintu bigende neza cyane turabakunda rero bagira imana n'amafaranga mugira imana n'amafaranga kandi namwe muyaduhe cyane Bemba mbabari ushake telefone
telefone